Itsinda ry'ubutabazi ryakoreye mu burasirazuba bwa Libya aho imyuzure yahitanye abantu ibihumbi, abandi nabo babarirwa mu bihumbi bakaba bataraboneka. Meya w'umujyi wa Derna yavuze ko abapfuye bashobora kuba bagera mu bihumbi 20. Umutingito woroheje wabaye muri Maroc mu gitondo cyo kuri uyu wa kane usenya indi nyubako mu mujyi wa Amizmiz. Uheruka kuwa gatanu mu misozi miremire ya Atlas uri ku gipimo cya 6.8 wahitanye abantu byibura 2901 ukomeretsa 5530. Intumwa yo mu rwego rwo hejuru ya ONU muri Sudani, Volker Perthes, yasezeye nyuma y'amezi ane nyuma y'uko guverinoma imubwiye kuhava. Yanenze igisirikare cya Sudani n'abitwara igisirikare ba RSF bahanganye. Abayobozi b'amadini muri Kenya ejo bigaragambije ku cyambu cya Mombasa bamagana icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwongeye kwemeza uburenganzira bw'abakundana bahuje igitsina. Mu kirwa cya Lampedusa mu nyanja ya Mediterane ho bahanganye n'ubwinshi bw'abimukira bahagera bava muri Afurika nyuma y'uko abandi 850 bahageze ejo kuwa gatatu.